Dragi gosti, dragi prijatelji, meni je stvarno drago i prilika da vas svako sve pozdravim, da vam poželim ugodno i lijepo raspoloženje. Večeras je specijalni i dragi dan za estradu, večeras je 30 godina estrade. Mi ovako zajedno sa vama proslavljamo. Hvala vam puno što ste došli. Specijalno za vas i za mene i za naše lijepo raspoloženje, ja sam se pobrinuo da moj brat Halid Bešlić dođe. On inače jučer je pjevao u Hrvatskoj, u Zagrebu, pred više desetina hiljada ljudi, a večeras specijalno za vas. Ovo je prilika i molim vas pozdravite ga jednim aplauzom. Hvala puno. Vuk je meni kolega po esnafu, po profesiji, a ugostitelj dugogodišnji. Tu je naš i Hulja koji je držao prije Mukija ovdje. Dakle, prvi je otvorio. Ja sam ovdje pjevao prvu novu godinu prije 28, možda tako, 29, ne znam točno godina koliko je bilo. Uglavnom, jedan i drugi su zaslužili da im ja dođem večeras i apropo toga, živi bili, moje najljepše pjesme. Ja sam malo umoran od sinoć, ali dobro, gurat ćemo. Od kada me više ne voliš, živim da preživim. Od kada me više ne ljubiš, kao da ne postojim. Moja bilo sunce premilo, gdje si sinoć spavala? Da li još teče voda ili me i ti proda kraj našega Kneža izvora? Evo, estrada večeras obilježava 30 godina svog postojanja, zaista veliki jubilejum i očekujemo zaista velike zvanice, ali također i goste, pjevače koji će večeras ukrasiti ovu noć. Tako je, večeras estrada proslavlja 30. rođendan sa našim dragim gostima i prijateljima. Biće tu u stvari puno je zvanica, puno je prijatelja, puno familije i večeras uz TV primeru A1 Balkan i Mir televizija. Biće uživo sve preneseno i ljudi imaju priliku da pogledaju i da vide sve što se dešava. Evo da se malo prisjetimo onih početaka i ko je sve gostovao ovdje, ako možete, evo ukratko, znamo da je to mnogo izvođača prošlo estradom. Boga mi, za ovih 30 godina mnogo je zvijezda prošlo ovdje. Ne znam koga da ne najavim. Znači, kad kažem mnogo, rekalo bi se svi. Od Merila, Breme, Bešlića, nema ko nije. Znači, Konjevića, Bajrića, Huleta, Fazlije, Kitića. Nema ko nije, mislim, ne postoji taj koji nije pjevao u ovoj estradi. I evo, očekujemo večeras, dakle, isto također odličnu atmosferu. Ko će nam večeras biti glavni gost? Večeras je za sve ovo, pošto je na otvaranju ovog lokala, nekad moj veliki prijatelj, naš dragi i najbolji, najveći pjevač, naš Halid Bešlić, večeras će potruditi da zabavi sve ove goste i sve naše prijatelje tu. Ja se trudim i u stvari mi kao kolektiv trudimo se da uvijek mladima damo šansu da se pokažu i dokažu. I mogu vam reći da odavde je mnogo dobrih zvijezda poniklo i dobro kotiraju i dobro se snalaze u ovom poslu.